say menua bibia boko de rough school I'm so on the first person who comment free YouTube your lifestyle also or has say Ishmael Nkrumah or has 30 Natty Coblins me da se papa menua ya ma mente on kan ai sama ye be de say to me share why Charles upon so David man of power fire yeah okay akwesi asante palma or see you and doctor I want to listen to you. Okay, you and doctor I want to listen to you. Oh yeah, that's it. Yeah, that's it, papa. Mbacha mama be nyina no pe yenko. Amachire wa nwa amase de hwe mo nyina mo ha se medamase. Koku enyi de ho NDC for mpanyfo no mo baako. Anase NDC nkrofo no mo baako na enkra yenya sesia ne se yapam na Afriku no. Kofi na kemechia wai. Yapam na Afriku no na eno na mpesa no pe yeni nkomo yenyina yeni hu nkomo kakra na eja yenko yenim ma memfa wonko enra enkomo bia na medidi ntente medike aka akiro John Dramani Mahama nyenipa obetimi adi Ghana fo anim edi oje papa bia breye meka menokre mentan NDC fo nyina mo ye nipa bet ye hia badwentwemafo wo ye NDC ni na se waji media ne obekoso aya ne se ya ye pese ye party emra power. Let me tell you something. Ye nkonko chini nko enko kum nipa enhwehwe tumi chenchi na atwan adintia ye wonkofo bia ye yomo wiase a omo ya kandifo ombetimi adimonim ede papa abremo ye wonkofo bi oso mbedi monim a ye musuo nko anti na no pay men komo no men hyeda nche me bono 1212 ma men kai wo akufo adokofa moto bae no meka ho asem enra mo amanya kwan anhwe video we no me posti e wo YouTube nko a ene meka ho asem kakra bia me yakọ akufo adokofa asa motorbike we bae se odebre aposifo mo beka ya na anu ada me ye video e ka kire mo se sa motorbike ya ye de bre Ghana police no ne ebekọ akosie ni se ebe kunkum nipa tie me ebe kunkum nipa enkankane aposifo no na unim bibi ade ba ko bi amahye ne nso a ne mpese me ka kire no se matena se adwene ho amu se Ghana fo mpanyifo no ne ya na afibia bato obeso a yehu awuwu ni emuade ade no owen enya adwen no nko an ye de fa ho yehunu se eyekum no mokum nipa se ne be ya ombenya tumi hwe se babro chidi anka maka se o mo de ne ye genuine but Africa so mo petumi a eye nipa kum. Are you hearing me? Africa say ye petumi a eye nipa kum. Amempeja meyi kakra na yeni nkomo yi ebia na munya ntemase amemma meyi no so kakra bi. Okay, maybe like this and ebetumi aboa me kakra. Okay, I think say beboa me kakra. Yeah, so hear me out. Yeba Africa kwan ya faso ye petumi no eye nipa kum. Mebe video kan na nipa form adwen mame me bo niema 1212 bi so akire osesi this guy, this actual guy who say all riding motorbike no mpacho oni or your police dispatch rider Ezekiel Nobbed or say how can you say this mpacho what are you talking about me channel so enye NPP4 channel to me so obahanoma be very very careful mama men kai mo say sene baya mbo se yenye NDC fo no ye sha ase ana ye kasa no nkrofo bibre tag yen omo ye NDC fo na ye kasa because Africa ne banyina no Jimmy politics ya na e wo Ghana nyina ne se NDC betina so a NPP be kasa akwan krrr adanya adia NDC aya eye papa mpo no omo nka ho asem da NDC bakasa NPP bakasa sa na o discredit party na wo so no na chese ogu party na otiso na anima ase mbacha obetumi a share video na nka beboa yen sa kwasi a politics no omo di free dada na abedru ne tie men sem ni yo sa Jimmy politics any politics na eha Ghana boache Harris emechiao politics na ya ye free tete na eha yen no
Yan ye ba ye bie yan channel na ye ba ye no na omo ka se eye yenya ode se sa politics seminar bi na ekoso nti no ohene David kasa na NPP for na opposition na NPP for say mo hwe NDC for na kasa muni o matem yen ye nti mesi me kan de me sesi me bo. Where was Kevin Taylor? Because of us, because of yen and omo kwati ekobi ye from mo fixing the country. Meboa, I just say who you be a wuni echi. No mkwati sa group ne baye. Group ni baye o majuma ne saying yes fixing the country for no. Omo face yen yes fix the country no. But you tie me pa. Yes, I see. Monsha ya kwan, monsha ya hospital, monsha ya schools, monsha the system, police, security system, and yet a dear bang enti face the country. If you are dominant, I say, na young freedom fighters, ye beji jinam tibesi ne freedom fighters, yan ye frey and face the country. Retanya ba salamu alaikum kefalik tamam, mia. Enti yesha se kasano, yenti enomkote fixing the country. Yenti enyina ye shifa fixing the country for no so. Se fixing the country for no opese umu omo ye de fix the country by no a omo so kofa fixing the country by no nkofo a no omo fixing the country no nie hopeless adoye mo amunim se propaganda for ade ne yetuntum kura no ma ba omo se white Larry Dixon chairman teme dasepa mo share video no madaroma mo ba mo share meka onsem ne the reason why Mahama ntimi enyi Ghana NCC etoma no next coming election ye ono ne NPP na free power one time and na me ba be kire mo ne no hopeless adoye NS owusu bempa aboa papon na Kennedy Japan hihye akiri na omo guidelines mbache o afedi omo betete nkwala yenti o omo tete nkwala e de omo ba social media so because omo be hu say fix the country for freedom fighters for no say next election ya eba no yen ye vote e wo mbe 60% to 80% ye be decide yen ya ye internet ne so yen na ye be cancel mama na ko nipa ni team nti underground work ne be 40% and 30% tina so munya nkofo bi do mo ba be hia yen no mo ka hwe so pepa mo so mo nkasa ya mo nkasa yi mo de fa mo fa mo de fa mo fa fixing the country be wan say dream no matter from na freedom fighters face the country near da so gina ho na demonstration ikoso ade ba ko a obia be ye president ya on pese obeji dimbone a se mo ye demonstration pe na mo kuno enti ade akufo adu chiri woni wiase ne ono ye bi mere bi atwam a oye kumi preko demonstration no se mo beka ya akufo adu panyin so ye face the country demonstration ewo UK the no free home mpacho ne yakoye nie 4th August 2022 and 21 4th August I think say 4th August 2022 last year ye demonstration mpacho ye wie na UK for eto aso UK for wie ye na yen Germany ha ye de to aso ye koye ne Dortmund ye wie saa time no kra ansa na ye be ye no na Spain for e de ba ko ato aso ye Bremen die ni wie ya ibe wan se Dortmund ye Dortmund demonstration wie ya na ifo no so Spain for san de ba ko bosso na Italia e de ko hwe so amazing na e omobo agina ye ma e de ye so sorry sene na niam ani si koso no na emakufu ado gidimboni because president Ben Waba internationally Ghana fo a wo wiase amanyina omoye demonstration enti ye di say ya na ye ya na fe ye go fixing the country because yenti eno mote o mo se so man counter ya wa hwe be ye nima bibiri eno mo ye so mbe counter amfa hwe ade bia emfiri nyame na dwemboni ta akire bia enyina da ena ye gu omo ye free why be wan so omo say ekuo na guo ye se nchichemu aba afedi abaye ntokwa ada owusu bempa ene so owusu bempa o enye owusu bempa sofo ahamukuru nye ne ho asem na meka no ene so owusu bempa aboa papon ne one hopeless adoyenam no entokwa kasi asi ama afedi facing the country no egu emma hopeless adoya kote ne dia ye frɛ no
fixing the country Ghana. Yeah, the Ghana so. But oh, my question back where maybe sir gifty, hopeless, adoye. Adoye, noko fan ye, noko etwo preko bini, noko etro den die, noko fan ye, and away, some gifty adoye, so on send kakra wo de bekwa akoye maintenance wo de bekwa akoye woto review kakra wo de bekwa akoye woto maintenance wo de bekwa akoye enhance woto biem sese woto ye nya ya awie eya kakra be pinsio wonim se wukunu di muade eya no kra so wiase okronfo ye de kra nim se ni kunu ekronfo ota na chi. That is the reason why ya Baulaya Baumia ne yere aye friend no Samira Baumia pancake woman Mary Kay box wana mana ononkwa Mary Kay egu adaka mu ka ma na esa no baby obedru bia o painting anim no painting ni twaso no painting ni trum nyina ache say trum ana ode nam Ghana jiminti hopeless adoye mudi muadi we me ba live me see me boy money ana me do me hopeless adoye me say there will be a time monte hopeless adoye eno ntia make David ni suroma no onipa bia ye na adwen se obubu aba me so oba be ye me bone a ono anka se watiri no ahwe ase enti nipa me hye me dwumadi ase won ma no mo pe me ningu ase nipa dudu ana mo pese mo ba me so ye hwa ya kwa no ye very strong me nya ordinary being me shada nye nipa bia kekesa ye ni nipa oye keke ho ben pese me kiro se ye mu bi no ye wote bia fofrom enti wo ba me so ahwa wo ye ama fofu se na ne ho ye mmobo kaban na wawu konsama nanka ikuta me se keke a mede be point na odi be wuo no na nya asem ketwa ama fofu na meka ho asem no prako kokko otunu hia ama fofu yi koso oba wawale wo kunu na otumi kokohia obi ma nipa ne daada o se ja wo kunu na menwa na watumi agya no na atwanse na wofa wa na ode wo ko hotel no akwa akodiu na wagya wale ugya wale wi aso nipa no woyere o se menwa wo nsa wo ye kwase a me no me say to da bi ho na me pe beef pa be ya na me nya beef ye ku no mo se ya ban ne sa de no mo mpe sa de no tisanka me say nka to da bi ho but let me do my job. Uye nipa na uba me so ahwe nwuye enkofa me bie ma no ka omo asem nyina ene hwehwe mo ye huom bana se wa kusi me chao sister Akuya Afrane Duku Otu. Sometimes I feel say me shada ni party bie mu afede me hu se me wura baabi we de nya obi ni mo de ani bio so obi ni mjina wa say I feel like me pese me too, and then me pese me too no more panic. Oh, na bray. So for yes, me too konya yen. Let me tell you, I am telling you the truth. Citizen North Spectator. Hopeless adoye, and then moti hopeless adoye nkabim. Ye wie no finish. Obe ya de papa. We dintrogu se wa broni so. Ama me bold ya se hopeless. Adie we ya waye no say ni na me dome wo yere kan ho wo yere satam na sika ba wo nkwase adwuma tedious work dirty job a wo NDC NPP mu wo na ne ye de wo ye sa ade na me bold ya no eno ene de wo problem afede wano na nanu mutua wo ka say ye wo wano na yi wo ka hopeless adoye de meka edin trugu se wa broni so uko hotel woko fa laptop ye yi ni ba na laptop kutani sei laptop kuta hopeless adoye all feature se wa broni information because okuta akufu ado dejamu photos woni nada wo se menene nai me ana meka no me wiase say me nyanware I have the right to choose any woman that I want. Many obi ko hia ana me ni obi twempena ade a mempe ne asiesie wo fa ade na nya na odisie wonim se wo ye bone na odisie
Babidra bruchiri edie enyehwe ebedra bruchiri abrofui wotumi hia no aka kire wo se me say ye na masign koa na de kasa unkonko ye lie kura ohia wo hwe ne toaso bia ne ho ye ofe unya na obawe no wo hwe ne toaso a ubon say ohu so owo kunu ana o boyfriend na o yipe no ayesi wo yesi abo na bibi hye no ntem na yesi adwe bi o tibi a wo yifiri ho na ne aka nyina ye bia adamfo keke ana se wo adman ne keke onimpna na onya bi ope wo hwe no no ye interested da onya yesi eye ni trini sei oye obi ko ni trini no aheda yesi no ayesi o de kire se mpacho me da ho ko hwe me nsa mpacho edie abuse chabam bese wo yes kandifo te se Kufuado wo yire edi nipa domanim animonyama de sei na wo de adane etwedie ne etwemu tafre o fa ha te so tumfo e na ode ne guest house adane ahyawo guest house and matu agusu na turudu. Please kindly share the video na make ansem kakra no pay nipa na kodi ade no me se medi atum me kwa wi amafofo yi awo me nimpna na esu egu me kotim na menya me mani ngum na ayi nya me ode san menya prostate cancer dabi sankwasa ade de menye nti untumi mfa Kufuado ntoto me ho ni jimi kakraka first nanka mema na fa obanka yeka oba ya bontin a obeka ye nya na mbeka nje nsamba cho dodo no kra oka na ebro because me wi ne papa ko na ade na ata ame niema na egum no for some time na me ne me baby mama na nsema ewum no na edoso ne ade no me koye mi sani gum wa oni mama fofo no akire no wabusa na ma kire wo ama fofo yi tuntumi mfa president metoto me ho. And listen, ye dwumadi a ye di mo nyina time ma ye hyase ye ne kese se wabroni die ba ye akwai ye ma hopeless adoes ka se onfa nko sorte or the saying se wabroni on sorting out wantie sika na ye de man no kra wodi se wabroni ni mi sister se wabroni ba bia obi amechia wo yemma hopeless adoes ka se fa koma se wabroni president are sorting out na bibia anya din I make 47 times no eno wasem na make no I made say dem apentokwa menim say social media na eye me say dey say dem apentokwa no na obia meka ne bia so no adwane omko on say onam na uye cleaner listen say wunye obi abone a edin so obi betimi dey say omo aya na omo social media fight na say omo ye nkofo a omo wo ahintasem bi abonifusem bi omadidi de memi bibia meye bia na me de madanadi entimi na me wiasi me catch social media so obi antumi stand me in any form no form why me ame ya de no pa me won se ma yesei won se ne eti no me nkoye me nipa me se me mpa apima mpesi nanso ne asonso na me die David ba jaw me ma de ba akopɛ ade no me mo se eno so nya me nkwa na mpe me nyina apɛ minyanya ba akoso na me hu se ne ho dia me ne no a ti me nya awura ha no awura si ya David minyanya ba ako a enti se wayi ne ho nya de ne dia ne ba cha mentumi ena wontina be ye fe no to we ye nkomomu no ene me won sem serious kakraka na wo hopeless adoye wo ne wo yire gifti jimi nti mudi ntro gu nipa so ema nipa no wo sugu mo so ena me ka kire wo se wo gifti adoye hwe ye o woto ebedane enchinisi o woto bedane buo woto beye kase preko bini na yedi akogum no because say time by time wokọ na ye kwasisa niema ye renew woto no ma hwe ye o enra I saw sister way oba be ye video bi meka gifti adoye oba ye video bi na unim ni video na ye no odine tu sie gift ado de ne tusie ne to no ayese nchinisie no esi wo se mountain say be obenya sika akwa ye enne gisa wo nante ekọ bobo show enne wonyum kra anye de
Gifty adoye nim nyom to biem. And tis a time I obo. O trade upon him in yamia bat and pay. On an area singing nashanensa. Or for a foot to put tim wada. Say yamina make any once a move on our you being a bido. Aye. Am I a piobia to son sono. Or sonia sassy tiding. Your anesimity is so dear. He said I am sending the son in a son. A grandma's if you are in them. Eh, Uber Jimmy in Quawati. Entimedia said Abama Minya Mia. Watch me somebody baby at me. Eh, I be womanuma. When I'm in Kwana, me deba manwa. If it's a Wayadi gets a Bamamio, may dream I'm in Tiasia. When I'm here, was it than you? Never hear Brumiso. Sa time no na otonum e mani kani pa akoma ene ne obeda agbado ai ajiragu gift ya do yentimi ntonyum biem sesei adwamanti onam se wotu nyame nyum ye dini sotofe ama fofo ya chiri ba na se ama fofo ya busuafo no bi no dini sotofe and not to you my fa because ukunu edi mwadi din trogu ni paso ansa ye tuamoka na odi bia koya oto wo se wa broni entro a edigu no so na ma ye be ye o or the saying my friend terrorism ambassador ukunu timi din tra ma ye fa wadwuma since I had this idea share hopeless adoye na yire gift adoyensa. What is a wajina baby kase? If you see something, say something. What is all can be? They pay them. You say that they fast idea no so. Yang kwala. Canada Japan wow sebin prebiasa. Wa Jimmy na beji Canada edi se obetumi aye mampanyi. Abafo na mbebo otumfo aduma se ndi akire mo. Mo bete baby ana papa ni twa ne niema kone omo odi omo di as ohene. Mo ntwe me. Wiase ade bia wo ye bia me se empanfo anka ne kwa wo. Wudua papa ubetwa papa, wudua boni ubetwa papa boni na ne wo ye bia nso eda wanim. Wo ye oba ukunu aso yonko ba mu gu nanim ase. Audio so a akwa etupitin adi bi ma how do we call it? Sa abuwa no kwa friend is saying ukunu kwasi ampanyini no edi audios emma Mommy Frog at America. Now Mommy Frog mo audios nyina so wasn't directed to you. Audio no ekufado audios and e bi mpanyifo bi apa mami ene o manante pen. Ana opanyini bi amami ni o manante pen. Enti oba bonti bebu sa question bi say obi anka wo na wompra ne me free Canada eba wo se wahan dan e de atome ho wahan hotel no in Dallas one night bia no mutua say $800 is saying enye ska to me refi I stand to be corrected wa okay yes sisters obroni be can say in Dallas no mutua e was a hotel na Akufo-Addo ma wo han no but wo se wo na wo han ma no because wo mpna no e no say how come say wo na wo mpna ne me one hotel mame na utumi wi a ho ansa na waba me ho abranka wo mpna ne me de say wo ba ho free bani ehia kese obi a wo mpna ne me one hotel ato me ho me ne me girlfriend a me ne no ye nyina ye supi ebom me pa acho mu ne sister ono ompe be ma o se o ware oba ye choices and what say adenti anko han den ama me na wo mum woda baby na me ne me girlfriend dem na ye tafri ase bra ba kire wanka ba pene me kaila asem bi abaya bi aka me 36 Ghana cedi o ma me ko spendi mu 30 Ghana cedi me di bi tuto chokomilo se mo nim chokomilo na e kese wo yi bim sa first na wan to milo e wo kan mu na oto chokomilo na so pa koto chokomilo ni niema bi tuto yi me de koya abaye ya do ese be ya menya menya ni chiache me 30 Ghana cedi a che gane dada me bufu efu yi oba me o ba ya wa hye jeans say gasrega
me ye abaya nguradi me so me pese meto no mona mjama ko 30 Ghana cedi be besi na da so hye me nza me ka wansem 2010 or 29 na wo wa yi sika per arrival na akwa 200 million na Akufo-Addo ma odi ko hye ase wa bruni adanse nyina wo ho na mimi ba be yi dollars di wakwa akoda hotel na me sole ana me dafie me ma me yi me kotia no kama bodam papa me se me wo se abe me wo se sinsimbiresim unim sinsimbiresim esiu mu beti esiu mu no age so esiu mu no age sinsimbiresim no wo wa ama wa otinka eno obi sa se obi anka wo me mpra no wakwa akohan hotel ato ho me ne oba ye da hotel honum e na otafretafre basina me so me tafretafre nanse na wo da baby dia nkwase asam no onya ompra na bai abranti edintro na wo hopeless adoye entinti ya enya se Akufo-Addo frɛ hopeless adoye es frɛ ne yire ne ka ho no se maame mo piafo o shedu okan sewara de sewara mo gift ado e wa ya de ama ukunu twitwa ageme ukunu na atimi agina ho agikesi atum se eye ono nana ne mpra ne se wa bro ni tisa nkama wuo bet ma wale egu gift ado e wani mase se watimi amakwan ma ukunu agi atum wo ba bi se ne mpena ne obi eye nim gwase bi ko ono so wo ye e wo yere ne yere no enti santi mebo abaso wate no se papa mfa chamante enye ize ma me kra nkrofo frefrem se ne me kunu ye de nim gwase no se don't worry je nim gwase no tum I will sort you out. Me de me boss musu esuti me pa no enti me se me ya no obi ode me ne enemi ananti bi anim se ade no me pepa nti wuntumi nya me ho asem nka me ma me ka asem bi o se so obi bebo ama wagyaw na egu ho de wa ugina wo na wagyaw na egu ho anya nwanwa me kwa wi abaye ama fofu yi etwemu anna troba chansin ana nka me ama na na dia me ka se me sister ye friend say Mama Jane interview bi dano na Biscout wo ho Peter Nochi wo ho me so me ho na some guys bi obi sa me mpa cho man ka no kre ye bi sa Peter Nochi mu nyina se mumu an na ne mpena nie ana se bia oni obi a se mpa cho me de na me se mpa cho me a busa no na o deny ama fu deny na me sister kan kro no ma real bebre sata make us ma really bebre uncountable na wo de doje afa de wie ya me ma ho bi mo ma wi ase David wa ba wi mi bebre wa wi mi 37 and ye ni Jimmy timi de ma yi ni mu ye me de me fa de so me fansie eno ntimi san ma nipa ho se me pe me mba me yese me mpe be wie no na me kokko wi na me siesie na kina obi ba be kan na be ye nim gwase ntimi wi ya na ma ba be kan ba cho ma wi o that's how it is. But yanko, on a more serious note, and a gifty adoye ekwajitum gifty adoye o jitum se papa na wo de nyahwe wo besa otimi acha nyahwe and ye moti hanma na Akufo-Addo etama baso bode an efri na eko terrorism ambassador eye gifty adoye terrorism ambassador and ye kukuru sika na edi ma ne se dwiraw fa bo ho dawuru sister yi ni ebeti answer wa ba if you see something say something from today I am the ambassador of terrorism was a day and if you see something say something and one besine sister into me kan ho asem be some hu ya tua ne ka ya sorting out because of entra hopeless ado e digu se wa broni so e she dade oduo a ye awurade nyankopon me no ka say mi kuta Akufo-Addo number mi kura Akufo-Addo number papa ne ho ya me mobo na monim ade bi asi Akufo-Addo make kan we ansa na ya ba yi no so Akufo-Addo munim so ya le pa na no asem bi a esi ewo Christian Atsu na ye na se no ma me hwe se me hu we no ha mo hwe ade we ma me suban Akufo-Addo da na di no mo hwe president mu a mo hu so anu aso na no ana aso ye gaga se yesi yale o ne nkrodo aba enye mefa nsa papa no muna no wamuna ne ade ontiapo
na okwaji aduro no yesese BBC Ghana manenka emane mmema eyi bia manenkasa emane show anxiety emane show sadness emane show concern emane show say as he cares enya sa wo bewu entina no eyi na se na Akufo-Addo ba ya monhwe omampanyini a ade ato Ghana fo nyina Yesu enka wo ba ade na yesa wo ye papa na aso na no hweniti Mrs. Oye papa hwenanim wan hwenanim so ahweniti so bemati ene ne hwene asa hippopotamus bi so ye papa hwenanim wan hwenanim ahwene hwene ni ti obemati asa hippopotamus ampa woni pa fun jimi se ye yiti kutu se brebretim ene odinam won moye. Sir, yes, as I'm talking to you now, me catch myself from Frama Bibo. Hey, Mammy Cassim will tell Obian will bet me denies idea we. One moment very close to Akufo-Addo, any Massima making say, Akufo-Addo yale. Namo when you're not in Crodwa ba. And I know DG me say, T Akufo-Addo, where do you be? I'm a nipa no susu se bia niema e course so ho kwan ya fancy photos bi ba bonti usuro because dano me catch on say na video na ya blare no Akufo-Addo ti etria se wa broni ase na ohimniti wonim twem kura so tafre na ohimniti wo tese ne katrema te setawo Akufo-Addo ketrema eti se buku yi na wadi yesi sa na ye de bere obase kwasia Babonti beka ni nyina se kwasi amanyi Akufo-Addo wa bon wonnim amamuo wo mo so sanye fe nanka obi a wo fe kura se wo ho otan se ide ya amamu anka be ma animunyam kakra se wo amamuo ti se wanim pepepepe wo san nam no wasen so wa no hwe be ma aheniti ye ne kwasia Ebema ti ye me project no ma he kwasia to so kaze just a gangster bi ansene no hweniti hwenanim hwene space hwewuti na hwe wano ya wasomi na ye denya odwedentwie president odwedentwie wase wo man say sign nam no wamuna yenye muna wo wamuna ho mebwa yenye muna wo Akufo-Addo wo wamuna wonam wase aso wano tintintin eye stroke na na ekire ba no enya Akufo-Addo penko ni san kwase asem no me catch us say yes niema Akufo-Addo ufam no enya asem ketwa yalia eda ken oforiata so ai ma ne honhun ye odon saka na owro eye boni odidi Ghana fo enne besi ne papa ne ntiapo won mo wa ben mo nyina yale Canada Japan edam keto bi beto ni tim ye wa ha ene okoyi dam ne free ni tim o US se ye Akufo-Addo dia aka na wo den Akufo-Addo ne yale aka no because of ne wo de yes wa bro ni nti mu hopeless ado ye biem hopeless ado yankwala watete omo a eye mommy frog ne sa nkrofo ni nyina enne omo nyina yakon magudem enne obia ni wa otumi pie okasa yentie mo okohwe omo followers edi omo chi ebi ni na 500,000 followers oba life a onya nipa tumpo mo ma metie no kwasi afo ho a enti meka wenam de asia mu hopeless ado ye mo behu ni biema ye ba beto aba oba force bet emphasis say ye yi ni mu se na ya pam eyi odesen koku enyi do ho no NDC for apam we no because you hu ni say ni speech bi a oma no it goes against them. And let me tell you something. Akufo-Addo said okanche se wabroni he se wabroni anything concerning my presidency and not say my political wudi ho agora kwan am de obefa so no. First time my friend we infam me see YouTube omo nyime te say Facebook o Facebook and I'm sending message be say me nyi niema bia no
me page, me need restrictions, me nye boni bia o me page so. Enkofo sabotage Enkofo sabotage page. Me na oka say nipa 101 hwe me wo YouTube. Enne kra na ye adwuma da na omokọ adwuma no. 101 me say Saturday na me ba live. Sometimes nipa bi o 600 no mu gina YouTube na ye hwe David. Obeko Facebook no, Facebook Jimmy nti adanya ye se obi abeka say nti o maso asem no o page no ye nya wo kra na etumi aye adwuma papa bia. But all over Yanfanto. And in Kofu, woman, me say, and to me, see that's NPP ni NDC. So we nya against us, Uncle Fu, or more again, Papa, it's a lie. Sanko Fu, we nya again, Papa. How many years na NDC, Eddie, Ghana, so, my Baba Troni, Nasia. Timoma Memfa, we in see her. And the way to us is here, maybe. I could for Dunie, or Yale. One of the summer moon say was sent away yan fan to moon won't gift yadoye, say gift yadoye, netono. Cigar de Beco US as I could renew. I had thing. Moon say wa full plane ako US and our country be or Beco Turkey. And also Beco Dubai or no moya airfo. Or co US or be a neighbor wedding. US near bet me amana aqua say or so form penebio, so for no bed dino, our US no abuana minute me aqua. Only that. Apart from that gift adoye, nyade so obetumi akwakoye neto. On say aboso. Ukuno di nturagu bi so ama wenye sika ye woto metu wofo wantie. Ukuno di nturagu bi so ama nakwakoye neto metu wofo gift adoye metu wofo wantie eneso wa hu. Eneso wa ye mobo. Anso wa ye mobo. Oba na kane wo wedie we a chocolate dark dark skin lady wo fefe time abo onwumi wo to kakra bibia kakra enne to ya akofa ma winti unam kra so timu bufo because wo se wakofa fake ade e na ahya woto sise woto aye dindindin ntise bo ukuna no odi ntrogu ni paso ma wo wunya bi edi enti me na oka say no akofa ne ma me na nanim amoamoa te se eyi ntomagwa ye de kwa ntoma no ye de kwa bochia no Umami anima muamu say, Umami shall say so bleached that time, and a man and him be ye chum say, and Cassian answer film. Obia Passa Ocean, maybe I may money the Monshaman from YouTube, Moshem or Honoman, no problem. And you by force, social now, Besham or Facebook, or you can watch me here as I'm talking to you 111 FM or YouTube, and I need 84 people FM or Facebook. I don't tell it. The message, you know, a far. I didn't hear Monkwasi Jimmy no Enfanko YouTube or Munimi you or Munimi Yansa. Oh, by catching say David, why you say Kurana or more beshe me video no from start to end. I'm say why anybody be as I didn't hear ye striking, I didn't hear ye say, I didn't hear ye say Facebook Mugusu Jimmy Menfa. Yame Jumasan ye tepe. Oh, mammy bleachy, Shenanim, I yes, and to my yam. Kafsha na fatu humfo. Ana also sha asese oblichi. Hena ne ayewo. Ene gift adoye wamfa eyi America be yombe ye first coat ya second coat ye de fill afaso ne ye de wan afaso ne yakofa akado ne yafa we di afaso ansa na nima tuma ye kakra amana ba wo matumi aye manima ama ne manim ina ye poto amana ne nso egugu sama we yanim na wani mponi na oto nipa din tro wo sacrifice obi na wo di agi udin sha be very careful, be very very careful. Na me say this am no say the madwene si ate no me ka agrada asem wo dwane agrada me man punches eyi nsem to ho kasi say nyina me so no on ba bia afi de ode ne ntokwa na me nko ade me koso asem we betumi aye ho a say me din eyi nkofo nsha me bekeka me ho nkofo nsha dan to me this time me be shas yakopi obi a me fan say woni ni the face or better as first ba no na mo de ba na me so because of cool na me wo nti me se me ya mo mayi me de afriku me twa beef bi ma eye ka abetanchi me da se pa kakra inshallah
Omobeye, I say Facebook is becoming something else. A lot of people are running away from it. Obi e jani from Facebook, and then nipa bebre na TikTok ni ade. Facebook a Jimmy Sama. Me ye program 42 minutes. 100 krama. Say 115 share me YouTube for what? And so YouTube na upe followers okra obre. And then man we send me message no be cut through YouTube no. I focus there sometimes into Samaria. Me ye post wo YouTube sa because omote me message no mo jiminti oba life ambacho me a enra Dr. Ren me follow no me follow enkofo bebre Dr. Ren ba life for me nya me ko hwe na ye do me notification and me sign follow yi less than 2 minutes na ya sen dum no na me sign follow yi me sign board notification no so he say my ba life yi enye sen enkofo follow see a baby na obi anya notification one more live say see e bi wa adwumam one more live ensa become notification no pa cha o ye dundum no me a me ko fa me follow no this said that me sign ko notification ti me sere udi achi a kona ko o beka se me boa o ba ko na adum wa odi esi so no wo na unya na waba abehwe ye no watch it. Facebook is disturbing to the journal Sue. I know. I know until no moment I day yeah juma one month 3 weeks and 2 months ni and I'm nyankra from Ghana UTV akwa hu Facebook ya chreche yendin de akwa akoto we and no matter here say yen yenkophobia na ye preach fa ho no it is about terrorism it is about this it is about that it is about that. Enti ya tag yen na ya say UTV mpenfo bia ye adwuma ho enya UTV sorry GTV Ghana Television what's on making Ghana Television to omunsha se enye ye hu adwuma. I know all this, don't worry. Share memfa ho kra yanko yanim mo yanko yanim. So as I'm talking to you wa wunnim no gift adoye ene sika ode be ya ne 20 eye didi ne didi no rough oba kohwini dwamamoni sansani ba we wo si wawale na nsema hu si obesin ai adwamamode ka wale hu nti no waboa sika na san ni kunu so no oyobi a we mu na da bia ya mebe o mu di nkire mu no kwana ko hwe ni mini ye fra omo intelligent psychopath intelligence psychopath omo no ohun oba odidi oba ho akwese meme bia minimum omo Ghana tambia adwuma ni Ghana nti ope empena omo ye wurawurafo no hwan wura dokunu wura adwene wura amane wura kobi wura dok emu wura chofi wura hwan wura ne otonkate brankate wura obefa ne mpena sesia se be obenya kakra di wo ho ni kunu sa na ote ono na obefa maami ewale no okurum hanom ma anti age o na nana ladies on da no anti age ewo Düsseldorf Germany Düsseldorf ya bra yi be wale no eku na sister ne da no nana ladies omo support nana Akufuado di ye fre omo nana ladies eku na ono hopeless ado ye da no anti age da no wo di mufa Osha anti age ye danke ye toilet so adwumo tra toilet ya no sister no wosika omo tra toilet ya no wa brochire wosika Ghana toilet for de kapre mu ni bi yesi bini no kura mo san di what toilet na wo san di bini no anti age hopeless ado e be kum na ha ton de tambia opebe bia ade wo sensei hopeless ado esika bi ma tije se one abrochefo ma twetwentwempena mo a mo sisa mpena wo Ghana mo hwa mo ye o na no kwan ya fa so akum sister be samote prisoner obi ye prisoner ehye prison me kan se mo ye twem obi ye prisoner ehye prison na oni obi chate e wa abrochire ama sister na je di se wanya kunu kikiri sister nso obebe fie se boy ni nim se ya ma no 1 year ne ya so oni obi a chat ya ma sister na ba bebe fie ya yi boy na free prison sister ne bedru fie na okohia na se ono so ye boga tio or the prison but oni obi a chat so ono so ye boga kikiri no sister ne na anante kakra be 2 weeks ofia bruche ba ye no ex convict no ne na be nante be 2 weeks menua
and fan confirm my unim nearby. Unim nearby. Boy, no, can't so me cry me see me fear or you, baby, into my person that no because sister no bugger no so buy no, or no so walk out, sister need in the car, and a befa bugger no, bugger is on the near me yama me do. Ne car scroll worship with yama into no sister and fan a car me fan on befano coach and baby did no so young way, na men coach me fear no, na boy no. Prisoner no, free prisoner bano. Edi bugger no free abri chabano. Say we young na men ko him fear. Also we a prisoner who need die. Of far boy no. Hey, of or cotton sister he came. Boy no, any age a kwaji sister and car na ochi. Sister na kasa no e bugger na te front. And na boy no ni prison mate. No ni nyina da prison omu nyina ababonti no. Ono so ye fa ne ka ho na boy ne te akiri sa. Boy no ka ho no e de ahoma mia sister ne mene from behind. Mia ne mene. Ama ye kum sister ne to baby mo de sister ne ka pau no mkoton ye. Ghana nkwa na prisoner, obi free prison na obafia. Still na no asen da ne worst criminal. Mo chat nkrofo Ghana we ye se wanya kunu hwe ye o. Ye tete ya mo mpe ahafo na. Monfa Ghana for na se ne Ghana for na si aye criminal no. Me ka kire wo. Yesu ko Ghana ne. Woni Yesu twempena Yesu bekun afa oka. Yesu kodru Ghana ne. Woni Yesu ye business, Yesu bedi u business na tu no. Wodi sika manage say onfa bi nye project bi ma no onfa ne aka nto ho. Obekọ na Yesu wadi ejeto me ho no wadi asenye di ne ode onfa nko ye business ma no. Yesu bedane me say Yesu ko Ghana ne obedane the worst criminal atayima. Sene Ghana esi ayehye no. Man sene Ghana esi ayehye no. Enti dey see hopeless adoye me ka kire mo playing hopeless. Mo hu ne biem. Next time, ube hunyi ya nana nanom kasafa ye muse omainu hinya liberation, total liberation. Me chuncha ya kwem. Mesha mema momra kakra bi. Obi ti se Kevin Taylor ne ono jiminti na yetri yato dan ama no ahye ne bo akoto ka ama ne papa e wo bo ase. O papa ohene kwasia na ontumi ento das me ba akukura si ni krum no. Me say within a few a year to come Monte Kevin Taylor nka biem. Mo beka se me kan. Utie me, nokra ye one. Wiase, hwe nokra na di so. Na se ebekọ akodu mre bi se, wo nokra nti, ye beyi u ba akwa ma wo nkwa wakwa akogina brane. Ama nipa dodo no entro nti o makogu awiu mpa koso agina ba bia agina no. A few years to come, mo hwehwe wo no ma o motesa na uhu om biem. Na wo a wo kogina ye nokra nti no, wo da so te ase. Na wo da so gina wo. Catch him say Kevin Taylor me say me na make catch me can't me nim sa de ne ye say nya no kre. Kevin Taylor is being paid by NDC. Ya talk am na say catch him say for evidence be kire enfa me ho na unim enka ebaya me mpa e bompo say me I don't wish many nyi sa part we me no ho na mom say ye try and third force no mo anto amayen say ba no mo anto amayen. Enya me masem me third force na beba me de me tap third force na chi o me de say ye hia another party o me rule Ghana me yenhwe se ne party me nu adi aboro no se eba na ono ba be jimi se ne we mu jimi a firement no be mahu nipa David me ye but se NDC so ba me ni problem o ma ne mra ho na mbe hu se emwa na o me se ye NDC fo ne ade no se ye NDC fo a na me ka kire wo ne me de ba bia me gina ne se NDC on to me mu Ghana why. My first point na me de bere wono. Then I just say NDC ebetumi am ye din kunim ebetumi am Ghana akoso. They don't think about Ghana. I'm sorry. Mo say John Mahama is competent. Sa na moka. Obetumi aye. Oba ya na Ghana ye ka ayesen. Time sa akwa no ebeba na ye ka ayesen. Time obeba na ye ka ayesen. Obi oye competent. Me bacho wo. Obi oye very competent. Oba na wo de 1,000 Ghana cedi. Obeyi kan free one na watumi the 1,000 Ghana cedi to achire enti wa man fa so 1,000. When this man came, he was unable to finish our debt. When tumi anya free one,
okoba obusian bi be ka ma ye ka rise e ko so no share dan si niam 1 2 bi adan a my yard ye kokohwe ya still e kan bi da so da ho me pa che o be se o chere me se wa yard and the ahen me che apa 9 billion mate Ekufuado abafa free 9 billion or the 500 700 billion and they am no okay e bi ko aguachi but yenim o ma mo ni nyina o be se o chere me se NDC is competent. Or you competent, right? Me catch on ne. Aje okwasia na chinchina twan ordinary dream besi su say me pa chaw Dr. Ren me cha papa. Dr. Ren, salamu alaikum. Aje kwasia na ordinary dream besi su say NDC betumi ayi afri ha mu. Me question ne say NDC on kire yen NDC ne mo mahama no. Mahama bra ba kire yen kwan ya. Uber fast way year free $700 billion a canum. Now what to me a boy as and the agent baby, I don't say Ghana Fadia, ye one high kakra business a coso, obi paid more and shut down maybe me pato ye secret in the bed and yama baby becoso. Me say John Dramani Mahama only idea be obey ye film because of me based on the past governance. Point of us or buy an akaka krebi daho. Papa kofuonom ne jato honom ne ade no ono nso edi bi beka ho e kire say $700 billion e kana yede no se oba saa na ontumi nyie firi ono so bebo bosia ne bi aguso na mo obeye nema 1 2 bi dia biru ani so be se obeyi Africa no enyeye yaso ye nya saa de no as at 2020 na yese Ekufuado or the $79 billion and abeka e kana ye $9 billion no yeah some of baby akeka kono. These two parties are our biggest problem in life our Ghana CCR now dear J Mahamedi J NPPD J NDC the make actually say I don't know the reason why this uncle for we omoba hade mo he ni je bi e koso ha yeah, there. Me mo amunwe ma me ntire o mo simple Arehu. Uber unsa demonstrations akoso anipa ani edi akire na nipa ani bagia na eye time a party ba akwa sorry because we unsa other party net so the more mo ye demonstrations na discredit nipa no na mo chance amoma ba power ye be ye demonstration wa Ghana esan say ye Ghana ye wo a baby be wo to be abone omde adi ye ne say Yamfa NDC and show team ya the NPP ne be show team. Ukodra santimamu na ene ombeka kire say yediem mebo video bi ha say a kire wo. Demonstration ye kwa na ye sresre. Utumi say omo bi na bone because ono no waba demonstration ne be ye bi wani so e di discredit other party no na ono anya kwan ba power oba ba be srew. Oba ono no onfa wo or peppan no abapa wenti no or ye bi aniani so ye hu many demonstrations akoso sa akoya na mfia te se sonso na yetwi na fa wiem akwa we hwe soma mo boy wi sa boy ya o hofia ya obo watch ni shoe kakraka wa kwaya ya faso ye betimi awini election pe Ghana for how nya how ni party no dwene ho. I'm telling you today nienti a omo asie dunketia no ye general secretary ne wa free general secretary ababa ye general national chairman ni nyina ne say papa we nim kwanya ye fa so di ntro kane na propaganda sem ho no ene nyina da so ho ono na ye propaganda secretary. On an propaganda secretary.
Asie dun katia niema obeya ebema omo party na ba power ne odwene hu me pese me busa mo ne say dan na asie dun katia contribute to the development of Ghana. Say ya yen hye bi asie dun katia timi de nenim di aba atimi aboa ma yakwa akofa investment bi di aba boy we afri se kwa mo amonim say hena o hey asie dun katia krom kasa na meka no asie dun katia wina bosrako hina wasi edun ketia wina bosrako ubaba gwayo gogonyo wina bosrako mepe wa woti sa aka sa wina bra be kira ase ase edun ketia krom sekwa papa we ba bebie ayi factory ya omo twa blocks yi or the machine bi akwawe o hosa no or the machine bi omo di twa blocks efri hinfa na ba yo menim sanka ode be kosa ekwa na nko ma ya adwuma ho nko fa sa company ni nko sa ekwa no wan fa nko sa ekwa o e na oba bebie kwada so nsuom kwada so nsuom ho e na se edun katia e de ne machine na twa blocks no be si ye ese edun katia eba e wale unim ka otoma no nya ka ketwa kwanye ono de adwuma no ye mese mahama sanka ye mpo na ansa na mahama be free power no yesi wode nhihye bi bai owan wa wadi sika wa ban mu anase wa sika bi beba beto account abro kire ha me ba che wo ukobi account a me bie my account ye o me nuanom ye o se me de me Ghana passport pe ene ko bie bank accounts e wo Germany bank accounts o Germany ha me de me passport keke yese Ghana ukuta passport and bacho untumi mi bank account so nimza yese jise Ghana card pe ene you wo mo provide alternative you ntimo amusika aka ho ukoyi susu a jise uhia Ghana card uni Ghana card now de sika to order da ye hwe ma de to ho but uyi untumi nyi uni ntam simo ya no enkofu we Germany a maybe my account no maka kire me say se sika bi more than this ebeto account ma based on adwuma a wo ye no sika bi se ba beto ma mpa acha wo aban no be question won ti ye be seize se sika no ye ma limit no checks and balances Ghana obi ti se Tracy Boache mahama mpena no senka oye nhihye papa bi di guanka se by now mahama mpena no wo dollar accounts or wo euro accounts or wo CD accounts sa accounts ni na say ye audit no then business na wo ya wo dollar accounts at sometimes dollar say to me betom ana say CDs kakraka say wadwuma dey na ye wo o pesa say Tracy Boache pesa o say oye brefo as na ye ma me mo ye maso mo sorry na ahomache 334 eko kejetia eko circle eko tudu eko takradi dwom ibrekum dwom ekoko ye maso nkotonton nema no oye brefo sen omo maba mudi measures papa begu akwan make sure say mahama time moti so de nhihye bi abasa foreigners ya mu bi adwuma wo Ghana no esese mu twa ye man na omo ye adwuma 2 hours bi amu twa omo ka say 2 hours bi amu twa omo ka say and say every month bia no obi o ye adwuma eso wo mu e ma wo ye sei bia no e ka say sika say na ese odi tua no moti bibisa in Sankofo we none of them can help Ghana. Me catch now oba ene senka otumi be yi ye ka ketwa no ono oba na ka ni so mahama time oba na ka ne ye ketwa bi senka otumi be yi firi ho e na oye adwuma de fa so kakra be kan wan ka be ka se ba manie wo waba oba ye ka kakra da ho no wantumi anya mfiri ho wo de ka ni bia ba be kan ho ye se wa ya de ono ne ka ne se ni sha wa bodam afa ye ne nam $700 billion eno kwa ni nyina no me question amedi amom besi ne what say Kevin Taylor atumi be ya no ontumi nya no me ma no question mienu baako mo green book num ekwan a mo se mahama aye nyina mo nkotwa baako emekere yen oba se me ba be ye road project me ba be ye be yi akwan amamo na wuyi kwan na 3 months na kwan ni tutu a wo ye nyansani wo ye kwasia na chese wo ye kwasia na onim on say NDC fo mo amodi party echi no magimi o
Majimio. On say omoba me say open kofu emu wade na omo ye tutrafo e wo wiase a NDC followers omo ye most violent people e wo Ghana. I am telling you the truth. That's the truth. Because Yakoba and say you say NDC cool no. Em say na foreigners ni doso anase omo ka kasa foforo wo mu no. Wo mo doso omo nso na jimi nti ma de amanhwere moja. Mother, my watch a share Tokodiana at the Basha, my passa, my party bapa, dear, my dear, my conquerana, me would dear, me call having me called Dave Virgin Bacomaco 78. Beddy woman now. Virgin Bacomaco 78, dear Madame, a war party needing a dear. Mpasha John Bahama and Bradian and Tokobadian and Madame Woodier, me call having the shan this Virgin 78. To a month's romuja, Jiminti. Me say work as a fin wo wanu mesene boy ya ugina hono ma ne mfia ese sonso na yatwi na fa wiem bosome no afie dun ketia wo udi atam sene no me pa cho ene na afi ne be wo man we muade NDC for kasa fin omo kasa so contemptuously o mushi o kasa ti wo mushi sankofo we ene mo de omo toto ye ho yo ha na mo kasa ye nkwala me nyini minim ni akoso nyina 1992 year to aba me papa can tell me say Woody Retanya ba David then there to the be ya na kasa na emi do ni ya na me kafa ya na emi de bet sana ya no motaye ye betu 1992 aba me papa can tell me say Jeto obefa Jeto ni wan satam na oka ayi Rollins o si Jeto me say obefa ampa of 96 o say me si Jeto obewin ampa 96 Jeto win 2000 and akofo buy 2000 satam na me ni me papa nchen because me free fie I think say 19 me free fie sha say ko bo me bra I think say 1998 na me teme papa nchen bi na me amede me ho ahwem sata na me stop boni ginem 1998 1997 98 99 me free 99 rather mpacho 1999 ti ye be wura 2000 no na me tibire kumenko na makotena me bra bi nchen na me bo me bra kakrakra 96 year to abaso me papa predict o si Jeto befa Jeto 5 every time no mpese me musa asemo Jerry John Rollins LED NDC 20 years e dey no dey buy and na se ma make catch me monko in record 20 years and a Paul Kagame at Rwanda so go and see the state of Rwanda right now. So muti na make no we yakwasi na we dey wadwen be ma NDC say NDC aya ade se NPP NDC or the saying Jerry John Rollins only lead NDC 20 solid years. 20 solid years. Jerry John Rollins, what the your party or the saying NDC party 20 years. When to me answer Ghana. Paul Kagame and ono so need ye so jaban ye ya pepe ono so gibo so ono so adi so 20 years and Rwanda akache world recognition we are seeing na de omani a kire Rwanda e ye den na NDC mo time no mumunya 20 years ansa kra na ye beto aba o ye be constitutional change o anase ye beje e yatum se afedi ye beto aba o 20 years na Jerry John Rollins die so. But you want baby a Rwanda citizens or to kind echo. And PNC, yes, it has suspended their general secretary. Yani echo na Ahmed Said Michel. Million mamuti me. No crana make a show say. See, I didn't say your best so much so are you too political. Edio machi NDC me pe John Mahama se me ma me no wo meto NPP mu wo mo wo meto mu e me kra de NPP mabusuafo nyina ye NPP mabusua nyina ye NDC na se ya ye bekoso asu ye mining to me na ne Rwanda da entumi na ne Namibia da entumi nyase Botswana da entumi nyase even Uganda
Me bra Andy or UK, I say Ghana will never change. The laws cannot work. Mahama, Senko, you'll be able to imagine dia or buy it, or the mrebi betin team war, I know what is affordable housing, you know, Sagrame. I say, I buy a babano, Hannah, Missy Drew, ye. Mra me de ba as a president, Miss me team so, Mobile Mefisuka made the mra way back, chinchine kind. Abrocha yeti. Sister Quia Afran, meaning be an hour how that's why I will hear me. I wouldn't you what comment it. Sister Quia, I dear saying, even state, to say Frankfurt State, I dear saying piano, or more amendment to the when say if a law about children, law about what, law about Mr. Bia, ye be free near the beach, near yes, society, Ghana law basically yen to me society, and I say, young constitution that yen to me yen society or more damn. Na me ka tell say Mahama went me and na mo be betumi amaya say oh NDC NPP and I say me NDC me de mra we aba e betumi sustain your man wese ye go say enye akweba ya no ja to ho no saa de no so enye nipa ba ko wo ye NDC ni be ka tell me say an NDC ye project no ekufo do buy one to aso kwasia wunnim se saa na papa kofo nso SCC affordable housing ni bia ene o ko tech ho no ma tech Kumasi Tech, call no affordable housing is a good and yasam ketwa. NDC buy or man for money uncle. Yet done yes, see a good and yasenoka. Papa Kofo AC a maternity ward can see a OG. NDC buy near castle one twice on Kenya complete. None other than Yaku Bugua yourself in the ABC for. And I'm on Boyenka. Munishi shepherd baby amaye. My sister Nebisan, why is people party intoxicated? Mama party did Timuti. Jerry John Rollins only did end this in 20 years and Sunday about 20 years in H batch or more end this in Angasa. Modi to say Mahama how many years? How many years? What the soldier bay dear in 20 years? Mo party ni ye papa and Kabeye and Rwanda. When to me and fashion, Papa be and welcome. And this abeja diso, wamera itimi to aba can be mammy can be by ye, near Modisu United still, yentimin koyanim. Way by be a project beer, way by was meant to us, yes, and we number mano, way to be ya, or some ye, moon to me from Rebbe Ma. Just a mobile transfer, and a mebusano. Mamma Kevin Taylor, no matter matching on to me. Kwanya Mahama bet me a year free $700 billion a canum. Aside ye jina ye on match mu on to me. On to me. Some Mahama buy impon and fancy. Kaya diana na eketwabi. Wow, de kakete one to me and you can name free one fabi a my and faso. Samreya abedu $700 billion. How are you going to do? When ben na befa so we your question back Mahama na amra me pa cho ana $700 billion no me pese omodin wo Ghana sikam ni junior GH Michel Mahama brabebo edin e kana ye di sesi ya no bo wo Ghana sikam man muncheche e ma me no mrewafo e say we say party nkofo mo be peda konya nyina no oso mo ko ba bi afi de twi pa typical twi no mo ka se be ya mrewafo te ase Medawase, my catcher, or Mubian who are obetumi, a Ghana, a free home. I'm talking about this man. Nyansen ni my waiting according to Memi Shemono. Onim kwa obefa so a ye a free or the same $700 billion canum. He said, Kufado dear, Obia who obetumi akasa my way, wabuayen, a Kufado Kungana. A Kufado won't baby or the Ghana question. Anunti aye busa say ye hia obi a obeyi ye free enya problem ketwa ne da ho no bro e ka na da ho sisi ano eye Macasius eka woni Macasius do you know Macasius Adagabacious ka ena da ho no ho na be boa yin enti me hwehwe obi a obeyi yen afri ye ha imo Enunti na meka say yo obi meji ye o meji ye ne me say kan na da ho no John Dramani Mahama mebo no Ghana sikam
Omo no Ghana skem ma yenti how many cities eye on untumi modin minua ande ahene ka kire ye e ka Ghana de no obi en ho betumi abodin e wo Ghana skem we na modi di agro sresre Nancy an ye chiao Elizabeth Queen ana yeso so mo so say for once yentumi an kire nkrofo we magafio say ya no be yen me se mote ya mo a mo ba mpaye no mo ma ayi NDC mra me amfa me ho amfa me ho amfa me ho amfa me ho e ka na da ho no eye e ka ye ntimi ntwia me pa o chewo na say na no Sunday man to say ayi Kenoforiata okwa China okosere omso mo nti ase Akufo ado hyase ba German for ho yesere mo nyina mo bi ma no mo fa nche wache yesi o mo hwe sika na ka na eda ho na eno ne yefre no unbearable eka no enti uwe economy no akrashe on say asante akwesi asante pa ma o say eye untimi modin wo Ghana skem mo modi we bedi agro mama oba e ka na ma kofo abato na yesen no kofio and also they be kodru odi en kokodru 9 billion meboa say ka kete no bo wan tumi odi bi ba be ka ho and me say sign potin na wo be ya fa so etumi yi afri 700 billion plus dollars ekam billion enye million billion obeda ye film o ka se ye nkwala na ba ya ba be gina se mba se obi se me ana me gina ka se oba Gracia ne se sika no ma me ga se mkire o ye fitika sa yi ya mamu instances bebre se abrochire ha o ye minister awa na wo han wo dan nya ba na ma wo dan o ma wo dan se dem on tua sa nkwase allowances ne e kana ye bo wo ho emma every month o fuel 300 and something plus gallon of fuel near the mamma near the NC. Me say, minister twa 1 kilometer. Akwa we yot work asana. Muntio se mahama kaso obeba betwa esga shema obwa. Emra na ewo yi won che se je se wa ba be di otema wie se 4 years. Otwa ne 4 years wie na oba be kwa. E na obeti adwe abedwakuo no be ka kire omo se Mon decide say Gracia mo betua na muntua enti on ebetimi aka kire mo say okay Gracia no e free na ekọ ya ye enhyehyẹ ni ade say nya ade say betua ade no mahama ntumi decide eye parliament ni ye abedwakuo no makotra say once it favors them enti mahama what he can do is say I use my veto power to decide this me team so me stamp ni and ne free na ekọ abaye mra ye pese ye ma sha or the saying kwaju adwasafo every US ebeto aba ema yetumi ji 11 tum ye sheda 2 plane back e de kokofa na bai yen hye mrakete kwan e befa so ahye mra ama matua 11 yetumi ji tum yen hye mra se be ye betwa 11 president for say mra bi e chichiri yenti yentimi ntwam enye omade no mu yusu wo ye ho chese e form side dia niye ye be ya ebetumi agye atum aboa yen NDC ne NPP nyina ka bo mutumi kwaje tum se ye gye ade ato Land Cruisers brand new e de ama ministers ne MPs NDC koka NPP hu mo gye tum mamunyi 11 tum NDC for sorry 1/3 of the parliament was saying yes o mo betumi atwam ntini ehia 78 or say 70 simple MPs amoma soliate 11 NDC transi hwema ye 11 tum me ka tell say NDC na MPP omo ti say omo ye ntafo this is the time yes all you oh my Ghana this time round se mo an change mo nsa no an kire NPP ni NDC nyansa na sesi papa ikan o say Ghana for short memory mo wi afisa na anu ada na mahama emfa nipa wa adwuma na mo tiem dum so
Mema mudum so ya Mahama. Mure fi na anu ada. Oh, Eradi Nyankopon. The incompetent Mahama no because of Akufo-Addo the performance, bad performance we nti. Mure fi mo si akofa Mahama ba. Kwan ben no befa so yi mo free eka $700+ billion no. Obede yi mo free. Yen shasi ye nwene. No an maka kire no. Mahama oni hwe be on to me and one maka kire no. Me say me ana me ye video last asambaka ya enie. Me ana me ye video ana me kire Mahama me hospital we Mahama hospital awasi Legon hospital and assessment there center enie me ana na me bo na baso nti se wo ye kwase na wo se wu se me ka Mahama asema ene no ano me more videos ana me bo Mahama abaso se wu nim de a montie ya na na wotumfo se tu kwa kudua asese nkwagu aje ko Joseph eje na menka Ran Mishana Monos wako preview. Yeah, mo party for no. You umbejune no ho se tuma de beto ama no ma yini yama adenkoso abrem wa ha. Empire ban me bo ama no. Wa ba mi nim so onkrofo so pe ni dodo no anso beba. Yenyina so ba be sere mi nshira ne empire bossa. Ojo ne mo nyame ne si hene. Me nko ne si hene. Yemfa ni nyama no. Ame metuwe de me wonyame ni sikedwa ye ho mpa bo nam de beta woche emom sade sitete wono fi bon kola brema menim no wanu ntia obia emo anu so ntia obia she mu de oba obetimi ayenko a ye wo se o party for no ho se ye nyini pa mada MPP ano mu ye manipa na Ghana fo nyina zo adwere ho mo nwene Ghana de ho se de mo pe no wo party no se me sha no ko se on to aso de be se bia bibi na wo so oba na futu ba wamra ye ntre no Ekwan ben ena third force bar omobefa so eyi yen afri yekanum ne yetie nie obi a wo ho se oye okuta third force mind no me kana se ma kire wo se me a ne ba bia madwen adui me ba enye sika me de sika kwan enra me de mo ewura or the saying I think say wa enra wa won follow Ohene David yini de mpacho nya de say enya de say obehu say video no bi. Let me try if I can find this actual video to show it to you. Yeah, I'm gonna try. I think I have it here and slide drive. Fear from it is here. Here we go. I want you to watch carefully. This is the video. Me post video way our me YouTube and ra. One of the cemeteries in Frankfurt and I'm de onam no. Oni bebia manisha utim se dakro ha edo baba be shefom ha. Wo ba pra pesika esika dudu a obenya na sase su nyina ha na obeba. Ti asem na make kire wo no. Enti me video mo ne na make wo mo ne say Ghana penfo. Ye mfa wiase ne nko ba bia enti se wo ba na obeye bi na uji udin na ye den. Man gaza mchire wo. Obi ti se Kofi Krantin, yambra Kofi Krantin okuta adwena ekuta meni bi. Opese onye bibi wo ho. Na ye mmoni din ti se na ye bo abrofo ni din. Abrofo no sa pepepe no mote. Ti asema me ka kire ni ye. Unim kwasi bro ni adwen. Se obaya me akase eye David ne ba yo ene ye se oma that's been eba the whole Ghana ene efin ba kokura ni wo Paul Kagame dan adwen na Paul Kagame nya ya ono de me pa chompe sika o pa cha se Paul Kagame on di onisika on we ni pa adwen obi betimi aye obi ntumi nye Mahama no ma kire so ontumi nye
Nientia want to me and my children, Oba, and I can be all. Paul Kagame in said that, or till one when you third force mind. The third force mind no nya and say, young Fessy can't go baby at Dakro, Sa baby, I wish once over Kobe, any. Dakro, ya do baba and Tisadia, Yenya bibi nam pain for some and say, Oni pabe jini din wa ma medi chebi, usika bebreba obenye nyina, monsha obiti se, Sir John. Sika wo wia ne NDC mu ankodi bi kototo ye forest a na da ho kra no me ba cha etimije ne nkwa Sir John etimije no mukura musumu wu kura munya baby papa say ya de flowers agugugu ayi so kama say munya baby sa na we one ne ho kani oma dabom oma wu na oma dabom me say onam ayinum a ubohu say family ayi na aye family de ye family enti no bi okura yesie nipa ba ayi na wo honom omo ana akoto asase no me ka tell say monhya ase entotobi na abiribi a me visit cemetery no na menya adwen foforo say ahode wiase ahode aye pene bebrebe no yemfa nko ba bia na wonom a omo kekere Frankfurt bebere hyehyɛ fam ha eni ntia me bebo wura ha sei no enti kwan a third force ebetumi ayi saa ade no afiri ho no eno na me kire wo no obi a owa adwene se me de me mpeme ho anya kakra ye de betua meka as president eso mebo kakra ye de betua meka as an MP eso mebo kakra ye de be ma me as osomfo aban mu somfo no eso mebo enya afa na sika ye de ama me se me nkoyi kwan ma me manma ema mfuturo bebrebe a eku omo no emfiri ho na omoso nyi omahotro no afei na me nso mekwa akodi se sika no e de api me de na ye de ma me ne so aba na obi adi sika o maban mu miamani tu ase we wadi sika na magya no ye pe obi okuta abroche mentality nyenti ayetoma na na ekufu ado ne se me particular na me wadwen bi se nanado watena abroche o mate se watena UK ene o wa abroche fa adwen ni bi se na woboa Burkina na notie eno abeda yen won mo wo Burkina adwene nyina ne se wo mo didi nyafu wo mo fom sika nyafu ye pe obi a onfom sika opro no meka na wasem senka mebo we na abete opro na enjoy no oni nam cemetery no so huom ti ye pe mo kuta abrochi adwen akufo ado se oboa matena UK no te Burkina obi ti se Kofi Kwantin obi ti se odikeni sa nkofo ye omoba ye papa eyi pa kwasi indio me se ebe fa mo se rapture no papa kwasi indio me bia adwuma nipa dom ye adwuma ni bi papa kwasi indio ni nipa na wasan hwe omo na adwuma na amo adu bro papa we ba opese o change the image of Ghana or sisa yen tibia yen shebre ye onipa bi o wasa na nyame bo yen ya no ye ya asomfo me se me ba te se me ka instantly na no me se Ghana be ye say din ni ye dia hihye niema me pa che wo Muammar Gaddafi odin samone ene monato de Gaddafi Libya yo e monato nipa kunkuma duru ba bi obi antimi moni di obo ne Gaddafi obo edin Gaddafi kwa ha obewu nti ne yesa wo kan ne se baba na ye koto no kwakwata Ghana fo ekọ hoko frɛ no kwakwata papa we obetena akonya so mbache obi anu na otua hospital bill hospital ye free education ye free me bache mo kwan jeje obi antua water bill obi antua light bill obi antua hwan bills mbache obi bill no obi antua se ye kraka efiri amano ne de ba enye individual asemo papa na nkasa kraka no ka ne se eye 500 million mbacho oba wo say oil na we ye krom no eye Libya for ye dia no ye ya discover oil we asase so mebo na Ghana oil na we Libya no eno pe eno mo omni cocoa omni gold omni timber omni bauxite omni diamond omni lithium omni shea butter omni cotton omni salt omni niema wa uni mbobodin ono no wo oil pe no o say ka na makra be 500 million no
Mateso edi 250 million. Matemu mienu pu. Oil na 250 million. Oil na fa because oil na yemene odia. Enti makraka asina ba for 250 million abefa ka no. Instead of 500 million ho ka nyina no. For 250 million befa. When you see okuta adwin se oye ne manye. Afa de wo tema seba. Enti ye wo leader onye sika ni bre. Onye adidija eye dibimami ni bi. Hwe NDC ni MPP. Omote akonya no so no. Se wo kasa ma omuma wa no ye denti se Kevin Taylor. That's why ya toka amane papa no. Politics no me ye ne Ghana no. So you obi a wa no de nko ade ate se me se ne mekuta sharp and loud mouth no. Eno ano no. Ya fawo ka ho ye damage control ma party no ubedidi. Ye ba beto aba obi tumi dedicate ne ka keke. Na all the stickers abobbo ho. Evelyn Ajapon mechiawo. Seka no da bo hono Mahama stickers, hwan stickers. Se oyire no ho bubo ma, oguso ode ne car no kono. Mba cho bo hwan ya asesa ne car na man, ya ma no ayi pick up. Ye say ye hu se wa no ode pa yire ho bo papa na ba so ye ne hu dede, ma ne hu donwura nipa mu. Biko ani ase ama no system na egu ne car no to. Mani tua bi kumase abu akwa. Boy no ode ono ankasa car na obi di ama ne se onfanye trotro no. No de ayi Mahama ka sorry Mahama sticker ebo achiri monkonkwohwe kumase ebu akwa ye dede sa me hwase no masesa na ma ne pick up me hwase ya sesa na ma ne pick up wa no odin dia enti akwa ye sa within their circle nipa krokroa kakra na say nipa kakra na omo party no at that time na omani abre a omoye dede se koku enyida ho ana akwawe yi ayayi ni nyina na yese ne kasa egu party no e break party na se emma party ni nkosoro enu nti no me no kasa yayi na di with immediate effect yayi na di dada wo se wo mpene o mfirim ene ya sign the statement aba bonten se yayi no afrim ye know every party because you say nkasa no emma party ni nkoso. You see that they are thinking about Ghana, but say obi ye bibi na emma Ghana ntimi nkoso and they must say mayenka ho asem. So enti third force obi a obebia no sa adwen we bi na woni tim say onim say enche kura ha say no beba bebia me yi kire wo no. Onipa beko wom ne obenya bia no beja ne hoda kura ko nti ye manipa nyina ni nye yenye mani penya so mfaso mama obi anya kakra obedi modie and me say NDC bebe omoba nipa oye EC boss I or the saying near one year friend no John Mahama oba obeyi EC boss na free ho won se na ete no se na mani abra NDC mra no NDC basisi a obeyi we ya free ho ye wa hanom papa kofo e the community police e bai na omhye yellow and blue black e wase ye be wan se wababi mpacho kofo basis no aye Ghana for ye dia ye be wan se ye de ka bia baso eno ne friends ayalolo anasa eno ne friends sen Mahama no mo so e penti o mo de style yes ye mfa kofo de no nto aso ye na mudi abro no Yena mudi abrono. So I am telling you my mind. Mahama can never extricate us from the torrential hostilities we are in right now. On to me. Oni nyansa no tie o. Mahama wabeye bi. Eno na mo sole ana mo kire no. But sesi a na yehwehwe ne se hwan na be ye free sa problem no. Enhyehyɛ kakra wo no ma e favor aban mu fonko a. Eno nti obi for so awura aban mu sesi within a short time. We see the dan we be in the companies e bia filling station. Kevin Kujo ai ane wo no menim nipa a nti na ba nti free mai so kona me no me hia where are you? One me pese I want to hide your message. One kasa go. Me I don't need you. Sana mete. Wa jimia untumi ntina ha. Mama yankode yambia bia as edun or the saying. Yemi bi otumfo asem no ne yankọ ya nim sesi a. So, again Amenka.
Tran Mishana Monos Wako Privy. Ya mo party for no, the Ombedrin and Hosia Tuma, the Vetoma, no, my Yama, I didn't go so abremo. What do you say? A chama Casana Bamabu, a jam party for no. A year and a party, ya dear, and Kaubetin war a chairman Casayim. Was now so saw a damn for no, so near now any ditch about who you can. Quasiacufinino, wouldn't so to me yet. Modde a ye, Schreiber a ye, Emma, NPP by Mahoney Atomo. Quite. Empire Barn, my boy, man. What by him so on crop once a penny, you don't want to answer about. Can you answer about the same mission Empire Bossa? Sunday, Otumfo can say no cressa pass. Munina modi mani beshe ho bie kwa akwaje Otumfo nsem mpaebo na mo yankwase afo no Otumfo no ato onyam mpaebo man blessing na wo no me eda Otumfo so no ukọ na odine satu apampam say cream wa wie ya no sese munina mo ko ho no obia ni wo obenya favor abudade Nyankopon koso e ojo na mo nyame ne sihine me nko ne sihine tie Otumfo ni hira bi obehira ma wa bapawa. First na yem se moko no man ko chusu a na chese wedding kunim bet mo hwe ne nkasa yenum no o chusu obi montie no yem fa ni nyira ma no ame metu e de me wo nyame ni sikadwa wo Nyankopon san wo sikadwa obi ntumi nsuma wura no ba no mom abasa woni no kura ma omo wo suma wura no ba no sikadwa ani Nyankopon ba no no wo ye trofo sombaako hakura mpo no wadivieti koso we ya hon pa bonam de beta wo chi mom sadie sitete wono premon kola brema minim no wanu ntia obia emo wanu so ntia obia Otumfo ashase ebo Kennedy Japan echi because Kennedy Japan eba atemdidi a oye number 1 NDC fo eba atemdidi a omoye number 1 NDC fo muade di atem rough but omo jimi na ye ka no omo se ye di atem ya akohwe comment ase eda wo be kan asem e be kwa akofa NDC fo ho ham what do we jimi ba me channel yi so na ye NDC ni a me yi wafiri so me hia mo because NDC fo omo jimi no ene eba o comment ase ya nhwe unyansa a wo ka no say ye she na dwem say Joma Hama se mikroma senti me pese ono ana omra power no eno ane wo adu eno sa wunye nyansani nti wo me I don't need you say Kennedy Japan na tem didi odidie na one eyi nwamamofo okun na nkwasiade odi nti ene Otumfo ayi ne to akonya say since ye wo kwadwa lanchemanten alankash mi hu se wanu ati obi ada na hwe enu amo anu anti obi ana me de omo anu ati obi Otumfo se etu woti wa hemfie wo wuni atem da wusi ahemfie se ase nea ase wu ya amamuo nsem amoka ho obi awale sem kra ba mo bagi nwan awewe agi sika pi so no dia mudi ni patem jojo nipa tie batem ni dia asantefo ene internet yi so wo ko di atem kohwe duaboro wo TikTok kohwe ahomache 2 3 na yonko asole asantini ba de hye na odi ni twe abiembo wo na odi twifom te se ne nantwie ede ne twifom no asantifu ya enne ntokwa bebra aba enne personal ntokwa won mo ko onya asantini kura wa betna asantini wa besua sankwase asuban no se jimi sem no entinia wo kan wasemi mo asantifo mo di wonfo akwala esua kasa oya kwase ate yijimi ate aboa kasea enya na mo de kira enkwala kasa e wo Ghana tinia wo kan wasemi wodi wonfo wanu ntie obi ada ntimo wanu ntie obi ada Kennedy Japan ena na no atieti ankrofo ti ase no ye yala nchemante agira nchen wo se on de obu ade Asante ni be na bu ade asante fo dodo sen mon kafra asante fo dodo sen mo yem ho se de mo na mo yeso mo nye kwakudua wo wo mu hwehwehwehwe kwakudua mu hwehwehwehwe nti amma ma ometini so no hwansam fu awudie hwansam fu awudie enti Kennedy so de amba on de omuhwe se ne want to know di ata ene ese wani me say asema ubet me say me wo audios bi no kwa Kennedy Japan na no ma hwe na esi camera
So be a can't so you more granting intervene. Hey, how dare you? What do you mean? Me make as I say into ono who is all your superior mediocrity Charlie yanko yenim. Otumfo ka say. So. She mo di oba wo betimi ayenkwa. Yeah. Asi say ukona akogina simpie so ne obetumi ayenkwa na oba ya aka enkoka na ewuntumi nye. Ya wasa wo party for no ho say yen nyi nipa mada MPP ano mu ye ma nipa na Ghana fo nyina so adwene ho. Say wasan ya crucify papa na oya agric minister no ba cho mo ni din ma me. Otumfo anu asem say hunu sese mu yi obi a mu nyi no ma ne ma meda NPP nko ano na mu yi nipa na ma na beda Ghana nyina no no abeye bibia ma Ghana papa yi nsusu a oye agric minister wa resign a o say oba be pre NPP akonya na no ye busa no papa die nti apesa obeye president o say me pese me beye NPP flag bella nya flag bearer mpo flag o say flag bella kuma se fu ano the flag bearer no enu nti o say o pese o ye NPP flag bearer pacho mutie me akoto afiri opoko opoko se uso akoto ono no akoto afiri o say o pese o ba beda NPP ano flag bearer o ye flag bearer e de mo keke you see o pese o ye flag bearer keke just flag bearer keke comment c'est for no flag bella etiano no ma won crofo no hu ne se enye se yi nipa ma na bed se ha se so wa crucify enti nipa mi no wa twitwa omuti Canada Japan odidi atemu mu ade ye yi na firim opogu akoto ono nso so se akoka nipa tu bawumia ene alankash papa to aso Monwene Ghana de ho se de momo pe no party no. Ne nkrofo na ha de me ka asema kiro. Otumfo na nkasa anhye da nyi baako amfirim. Ne nkwala na omu wa akire no ebe yi baako between bawumia ene ye me ena me kan da bia no. Machi difo no critical thinkers no mo ha. Akotos ye free na meka no ase medase we are critical thinker to say David ya baby ankomo no ko nyina hu papa ne di nkomo no mo nyire mo hu mepa cha tewaso tewaso ye very attentive munti akiri ombetu su ba ko sesi abawumia ene eyi before I met waso no I think say akwa girlfriend say mo here ba umia de ne maami wu ya no de meka no ko register no ho otumfo ose nana me pa akonwa na dio nti mesere wa mo ha de me da say enti munim se bawumia de from a very long time ena wono no munim se bawumia long time na o sha say de ne ho twitwi otumfo ne ma me wuye no ga papa se ya ga me ngu me ma me konti pesa wo de me ye papa wa te besro eno go su go otumfo no otumfo so ma je wo e ho na sika sun ye envelope kufu ba wo guran efiri wo da bia he bawumia me pa cho mo nko kakra mo ha de bawumia Entuma yi wonim Francis to wo for so afira menim say 1 yard no to use hey ye pa akonwa dia ye bro hey onyenya akwawe ehunu sa no onyenya akonwa ni wi a ese wani ani akoto bi e wono so wonim nyansan bia so okopa akonwa di hwe ye fanto we enti say ye kase ye ko otumfo de no so a ma men ko otumfo na ye nkonko wie Primo kola brema minim no. Wanu ntia obia, emo anu so ntia obia.
She mo de oba ubetimi ayenko an. Ya wasa o party for no ho say ye nyi nipa mada MPP ano mu ye ma nipa na Ghana fo nyina zo adwira. Enti no say we crucify Canada Japan a crucify say akoto afi you say hwan yenkwai beka ba umie ya obete ya ne sisi yi ene alan chemantin nti mo hwei Mo nwene Ghana de ho say de mo pe no party no. They say me sha no kota say on to aso de besi bia bibi na wo so oba na futuo ba wamra na ye ntre no. Samote enu ano no afa e wona mbese muti no me mamahu ne nkrofo ne ye tuzu no me ba che o ba umia bai ya nte afa waba many times no video ni nyina ho but ne munti akiri tie akiri ho Mu ye ma nipa na Ghana fo nyina zo adwira ho. Mo nwene Ghana de ho say de mo pe no party no. They say me sha no kota say on to aso de besi bia bibi na wo so oba na futuo ba wamra na ye ntre no. Ote uma ba ko akire ho wo nyina boa hwan no opoku afiye wo boa Dr. Mahamadou Bawumia wo boa Canada Japan vale o ma ono so kra boa Mahama wo twi aka Asante Mem emfa ma enti sa papa we eda okokuma se to unim ne omkan adepa wo fi oye yanso afe na ye de aba we de ofri kumase pi we Asante ni ba pure enya se bia wonim ye kasa ne ka oka Asante twi ni wi ana oka mesi o enti indirectly ye yi ye se obi aboa omunyina ba ndi Bawumia say asama da honie Mahamadou Bawumia NPP kuo no ene Akufo-Addo omo de sika ni nyina ama na ono ne ye de ta na chi wenu omo pre nyina no ya ye adwen say ye pese Mahamadou Bawumia na emra ye mpese sa akwa we beba. That's the truth. But near Asante hene ene ne nkrofo so omo do no kese pa so eya Alan Chemantin. That's the truth. That's the painful truth. Enti ye papa yi kasa no will crucify or the saying Canada Japan. We Canada Japan will crucify hwan yakoto. Ena Bawumia de wa mo musika sika pio na msisika ekoso no. Ye tu sika we nyina guo. Na no Mahama meka kire say opanyini bi ewo Accra yes o ye NDC from Ben from o man 40 something thousand Ghana cedi because of so I have say ekoto nti me busa am say enya mistake Akufo-Addo ye bia na Mahama so ebe yi se na ebe ya mbon se eka ebe di anim na meka kire no omo ntumi appointing crofo mbom be ya adwuma ni o won mo de sika ebe ba be top position no omo ho na wa ha say gigi sika no na we obeyi ni sika de acha kwa Ghana for they don't do that. I'm telling you. Even Kwame despite no more ho no ye wi sika fa back door de to ma accounts mu se na ebe ya enti o ma ye din no ono asem me se Ghana ebe ko bone sen unwo se Kwame despite ni sika fo mbe kasa da Kwame despite ni sika fo obia ni ho be kasa adentia me say omo wi sika no ye nya ba bi nto ye de to sika fo na accounts mu na ye ba na ya wai kakra ma no ye so ya gene aka ti despite omo ho no se ja bia omo se o ma ye enya na dwuma o ye o ahokyere na abaga na e affect obia nti despite mu nyina e ka on bed sika na ye di go omo accounts mu nti sa na mpanfo ye hemfo nti amese mu yentu omo so sa omo ye wo ma omo pe position ya politicians ne asofo ene hemfo no ka bom na omo ye one enti wo se omo visit nkronkro akese na hemfo no ye be konkran hene ho wo se Alan Chemantin konkran hene ho gama nche ho na me ka kire no ya adwen o man no moma ye nyina ye nsole mo sorry o man ye tima nipa ho mobro ye nkonkwate sister bi ye se wo ye ni freni onkonkwo wa wakwo triplet wa won kwala miensa akwala ne papa wa hia ye se wo no nie
papa ya atakwame otetale na nti wodan ya chiri wawa ya na ode na tie kakra ba betetale ho de ama wo nkwalai papa ni o afe na yonko enam esresisika na ye de akwa jinkrofo yi menwa na mahama soso wadi obi ama nipa na nyeska ama nipa na akwa wale an oba na akwa wale bema se bema no mom na ada na bema tan tifie no no ohwe hwe ne hu nkuda hwe bema tuntum no hwe ne nsachi na hwe ne hu nche se udimi se usase ntoburo se mizil so se die yu ne ye no e na on ne da ho no ma ohwe akola wo fie bema no mom ekwa adwuma no oba ne da fie no oba ne da ho akola da ne so no nya bema wo oba ne da ho no ni nyina afiri mahama ene mahama so jiji sika e de akoye ye ne campaign wo wie campaign na me pa acha one man kwasi appointment nti o mo ba o ntu me ye adwuma no da bia na Ghana ye da so gina ne ye gina ye nko ye nim da kan no kran di akire mo enemire ye da so wo sa akwan we wo Ghana yeah abana kwa ye nyantu bie mu o beto ye to a ye nyan munya mfaso pa mo giminti ye beto aba ombeba ho nyina ba be ye campaign munim se mo kwan se na mo bridge etie opanyini bia nemere ma ye de nade kakra bi be ye bridge ama mo nsuo kitwa we yi eno no ka faso otimi adwure gum ye beto aba me ka kire mo we adaso da ho besi ne ye nko ye enua no masan de aguso eye me ka kire mo se politician you know this is the time third force is coming that's it and I assign the Allah well chairman ye dia chairman team no and I wo no otunko setasbia na ekuta na otunko no ye we o de baba bobra o Yakubu na ti wono no Yakubu editors ba na bebebo me or the says enne mo beje say Yakubu ne nkrofo so ebotons na ma me nkyere wade enne ho bedwuru pa mpese me ma ho dwiru mo ya ade me ho ade we me ho dwiri me ni nyina ka o man fixing no ho hwa ade me say ye obi nim say mo na mo bo deliverance say dey mo ye late you Allah de ne ho agim
Madam Yakubu, one na about deliverance no wa ba ji wa mo nyina. Madam no. Bomba ya mo gidi. Mo pe ye be deliver mo. Ni e ba bia se aduru no. Madam mo na ebo deliver mo de mo yemko yentura meka enko eyi ode sen kwadwo obi nim ho. Ene mamen kire obi nim time na obi nim wo so no. Munti There's going to be instant. I fall to fly right now. I fall to fly. Somebody I fall to fly. On fly you or be fry. I fall to fly. Obi nim time maybe body video 1 2 be intimate and common chairman. I said me two crashes here. Shame says here baby shame. Look at me. Shame says here. Shame. Who bet my record maybe you says here. Shame. Why? You beg for what? Mr. President, you beg me for what? Your time on showing. Our time, our time when I go, I will come. No. Bacha sa time na nyasem ketwa na muntie. Ouch! Bari akimiri kente kuno mokoto mono kunturi yakamba. Bembe miri bikintebre. Ouch! Bari akimiri kente kuno mokoto mono kunturi yakamba. Bembe miri bikintebre. Ouch! Bari akimiri kente kuno mokoto mono kunturi yakamba. Bembe miri bikintebre. Samoka se sa time na twema wenum nyina di bedi Ghana fosika adwena anya adwuma munti ha Tori mekemba. Tori. Sorry. Speak to me. Sorry mekemba. La body antara mano. Sorry. More kazada paftufre. Kare mokundi mekemba zakia. Bambara bora sa tokoto. Bare kondori. Sorry. Tufre. Anuri mekemba. Tori mekemba. Tori. Sorry. Speak to me. Sorry mekemba. La body antara mano. Sorry. More kazada paftufre. Kare mokundi mekemba zakia. Bambara bora sa tokoto. Bare kondori. na kwasi akwala ne sigina o bambara buntu andakere ambunkuntu ene Bangladesh ena Bangladesh wo be wo na we say ono so ne yere to eno so ayesesie no wakoye ne yere to na ono so ne yere to no problem anya ne say eno so ayesesie ene si wo say ne to no kwa mfata nipa bia se ne ka ne pa na enje obi nim ne yere no ote na ne yere nhyeda anso na yiri ya no beka ase o se ne twa ye huruhuru ti se abuda o se ne yiri odina na agi se furo ti se ne ayi na de sa abuda mu nsuo na akwakoto abuda mu baturum akwala keto ayo patents baka me de mintimi nkyere ayi we yase o tons yo mo kan chese abuda di nyanko na akwala keto nze bambere kinje ngene bugene kensingede wo na kohe montie Tori mekemba. Tori. Sorry. Speak to me. Sorry mekemba. La body antara mano. Sorry. More kazada paftufre. enkwasi afo we ne ye dada omo mutwa ba no wo mabo age so ye akwala na ka bambu ni buntigide ba abregide abregide Bangladesh muntie sa time no ne na ekoso na mi yi bi kire wono hwa ade ai Once.
Mama can say that time no. When they Metro TV times no. Those days. If 2007 e ba ne di jayo. Obi nim enya ne funu we onipa obi nya meba no a kire osisi a obi a yese wa collapse so wa wu so aye den you. And next time na fi o alpha hour na wo ho. You say alpha hour na aba no. Wenum nyina just oh my Ghana. Mama yanko tie obi nim a o nya ne eyi odesen asumesi kra ye friend sen kra. Amen. Oh, na da no de man fama. Obi nim ebenyane obi a wawuo. Oni nie. Onwe. Spirit of Beatrice. Spirit of Beatrice, come and enter into your body. Your body, enter into the bodies. So when I'm happy. Sauti, on sorry for no nam heba. And so Hana ne papa wuye the other papa. We mean go na nipa no asofo na bo mo ho. Na ye kwa ni kuja obi ni ma ne ye ne papa yi. Wa nya ne papa. Eno na awurawura ma ena me no kasai afa awa ba bia me se edan a akoa no akukura si wo wato awia ho nyina wo. Wo ahen Winim sika 16 billion asase baako a afa awa ato 16 billion e ka kiro afa awa nyankopon wo ho na oda da nipa se kura de ye se adom a ho achi nyankopon akwa na na bodwe sa ye sa adago no on se na obi atwere wo ho no em se na bendog o nipa mu home sa na baako yi mo hwe we onipa yi mu bompa ya ma no ya de obi a ne kon ye ne ya no ono na ewusu ne ti chechecheche obi a ne kon ye ne ya owusu ne ti chechecheche woboa ya de Awurade Nyankopon kwasiafo we nyina wo Ghana abato ne de ye bedada omo na me wonkofo bi kura wo ha se ne na yesi apake wo mo agu ayim ne kwan na ye fa so de omo kɔ no wo mo kɔ me se utim se agimifo e kɔ kantre nse wonto aba wo beto aba sesi a me se kwasiafo bi se nka me ho mo video no kan kam de be kire wo bet ni twato no se unima deliverance na ekoso me ko hu ba akoso wo TikTok ya de Many swan, sir. And then there some buttons. Hey, I can draw money now. Na wenya Muslims ni umudu dwase ya woni atutra homboni bottles nyina na said I deliverance nyina na said I don't know my confused my head akaya dena really ya kakra na bende
near no ma ayambre in get Nimo Kafrem ne ayanta frem motons. Ayambre ayankengere asengebringere wa ni benya similar poshua ane abarakatabatumi eno so ko ha de kroro chese awurade nya ane ye de we haga na fo adwene sa enti edu se enkoto aba wo muntumi nwene o esa so ma jimi kama se enti na oman a ombebo bora mbacho oman a ombebo bora he jisi de ade si odu ahurisi mokwa mokoshegu enkofo ehurihuri si ayi unu omo ka om ne be fie 41 41 oh udu ahurisim udu ha wosu hurisim ka ho nyesa odu na si park no so ka hurisim wen hurisi ma chese ye jimia ma wo man no hu awuradi nyankopon obi ni so ba bi tuako It's going to be instant. I fall to fry right now. I won't fry and fry. You fail to fry. Obende. Aha, and I'm dimbosie. Trade down point ya doma. Ya de beba actually, Mr. Wow, ya NDC no ha no ma. That's the truth. Ya way Mahama unisa idea no. Nipa oye third force obeba no oba onye sikadicious onye ne de ne se ohwe no atoto nema yi no akọ omo no ye do moba emommo man ne ba be stable eno pe enti so bia ye na dwen se NDC hwan mpacho nye omo no mbetumi aye man yi amaye ni obetumi aye oman yi no okuta third force mind o medada nipa oba so anema ese otwetwam yi free honum na ye nyina ye be the same no mpacho saade no eno beba be NDC omo ni ade papa bia de magana for that's the truth. Mahama oni adwen odi be yi free sa $700 billion kanum ye pe obi obetumi aboye aha na ndimbe simentiment to aso bi medamu nyina masesemo jemre na mutie ye assalamu alaikum, have a wonderful time. Until then I say assalamu alaikum. Sister we your friend na ya akomia we beifo a wone agrada kambo ma obra ya buru bi no okwaje boy no tisu sika odi ye na ya akomia no beifo ba oye nipa bonefo adwen bone ahye nitrimo ma actually, me say me ne home video. Me. Have a wonderful time and take good care of yourself. Until then, I say bye. Ensio hu nyo desani biara ene abode nyina entina Awurade na aye Drilling Company Limited eton safre ankrankre nyumaku ahodo nyina oba Awurade na aye Drilling Company Limited ye borehole drilling, water treatment, visibility studies ye nhwehwemu ewo asase ne so ansa na ye tunsuo de amaw ye manual and electric pump installations, hydrofracture se Awurade na aye etunsuo mawa obetimi anom obetimi adware obetimi ya bibia enti eton safre dansie nyumaku ahodo ye real estate companies, hotels